Sa kainit sa panahon lami gid kayo isalom og dagat ron. Ay! Ha! So for today's video guys, niadto mi diri sa Masaw, diri lang gyud sa Dakbayan sa Butuan para magpalamig ka hasta na yung inita. Mura na tagi pa-practice ko unsay feeling nga naa na sa impyerno. Hay! Di oy, joke lang. So karon nag-birthday di ako ang isa ka pag-umangkon no og 1 year. So dali ra kay panahon guys. So mao ni ang mga pagkaon namo karon. Gikan pa ni siya sa paluwagan nya lamig gid kay guys basta paluwagan kanang sa gunson sa kanang taod-taod na nimo bayaran. Nya lami kayo ang gulaman nga gipangayo man no kanang gihangyo ba nga pakapinan og pandan nga mao ni ang nag-birthday karon no si Hello Kitty inspired nga pag-umangkon. So bibo ra kaayo kay daghan mi pag-umangkon diri gipang absent kay kani nga panahon ting eskwela man niya panagsar man ning mag-birthday guys. So kailangan nato natudohon ang exam ma-retake ra pero ang moments dili na. So after singing happy birthday guys, mangaon na gyud mi ani nga panahon no kay more gutom na kaayo. Unya kung gikaon na ni kay buffalo wings kay ganahan kay kog manok guys. Tapos dugay na gyud nako ni gihangyo song kogalingod ba nga lami kay magkaon daplin sa dagat. Kana bitong pahangit ka, mag-shade ka, lami kayo ang paminaw kay wala kay mga problema nga mahuna-hunaan kay lami lagi kayo ang feeling tapos daghay oxygen sa palibot. Unya mao din to naligo na dayon kuno kay murag lami magid iligo oy. Lisod po nung tag-unsa pa man ta diri sa daplin sa dagat oy kundi man ta maligo. So mao itong dagan ni ng baboy yo. Dagan yot kay murag lami na gid kay sa alom ba. Magani kinakasiluwit ni siya nga ambot nganong ngit-ngit maning baka video oy. Hasta makangit-ngita nga mo mag ako ang ilok. Charot! And then, mo din to, nagbanding-banding din mi diring dapita, nya lindot kayo ang panahon ani guys, kay ngano gabi kalinaw sa dagat, makahatag siya og peace of mind, mga piece of shit. And then after 2 days guys niagatin mi og foundation day sa ako ang manghod nga si Fatima no nya bibo ra kay nga part kay daghag mga pagkaon. Ganahan gid ko ako na mag-atin-atin oy nga nang maghatag og mga pagkaon mga mag-share-share bitaw mga isig mga ginikanan sa isig ka table no lami ra kayo ang pagkaon during dapita. Unya bibo ra kayo ang mga event kay ga-participate gid silang tanan except sa ako no kay gikapoy gid ako nga time kay usa ako ka driver. Og mao ra to guys. Thank you for watching this video. See you in the next video.